Ejungal Sakaradahn Michik o Kapil Pangubran Samatay Kauna Court. Sakaradahn Wawlap Pangubran Raksoko and Pohnpei Wawlap Pangubran Shoko on Kisabul Marlikanko, Nanalenko, and Kanyeko. On Kisabul Marlapalap Kate Correspondent Balian Tiak, mwomwohd o government, national, state, or local government. Wawan Kikabinan Pohnpei, the Honorable Oliver, Wawan Kikariawan Kabina, the Honorable Yohanis, Wawan Kisonko Pung Labalap, Honorable Joseph o Yamaguchi Pung Chorus. Wawan Ki Yangay Senator Chorus, o men Pohnpei Chorus, Nan Kalan o Likin Kalan. Eri, Pohnpei Sakaradahn Kabese o Butrepan Toka Melen Men Kolonia. Ejungal Sakaradahn Kapin o wow o leadership in Kolonia town government. Wawan Ki Labalap and mwomwohd Nan Kolonia. Wawan Ki business kan chorus o Tontatong kan chorus. Papa o nono o Melikailap kan Melen senior citizen in Kolonia. Puinin Di and Kolonia, Puin Pulapul, Wanakap, Painakap, o chorus, Don Lubitian issues, Sang Lubitieu, Len Lubiti issue. Wawan Ki men Pohnpei kan Mepatpatro Maslikan Pohnpei, Melen Nan Win Sepan, Guam, Hawaii, o mainland USA. Wawan Ki Yangay candidate Riaman, candidate Jack S. Harris, o candidate Billy E. Edward. Wawan Ki ama warak o ama penene unsyak. Batroyer nan radio station. Wayan batrowan tan nan wewe. Ejungal Sakaradahn Kapese o Kapese plan and the talk. May kauna bata puin patkiyang tron puin Kolonia. Ngay candidate Marvin T. Yamaguchi, dama po may penene o pagmakabalikan patrowan. Show the Bunman, Yupuyang Songkawan, Warang Wanita, o Atungal Shari Isiban, o Grand Lemon. Ngayon, weliepen Kolonia, Nan mwomwohd Legislature, o Wiwiakyo Pukawat, Erointi ang Tatok Limaw, Pukawan may Pukakiya, Yay Pukawan, Chairman and Shop, Chairman and Kabay o Kairtanway, Member and Committee in Education, the Kamarain, Member and Committee in Moni, Member and Committee in Rasunwao, Member and Committee in Public Works, Member and Committee in J&Co. O Ranwatch, Ngay Melpiapadi, Saban Matay Opsi Speaker, Met Sang Niligilig o Kaporoporin Yangay kan, Met Iban Kalangan Kiyang Yangay Senator ko. Kasampal, China kin pilata weliepen kan nagchay liki o kaporopor ki napangka kulian chay o apaliata ko sunatakan nagkonen o panmawang o gchay o John Wayne Kolonia o Pohnpei. Ngoni kan napan patroto sang way namar ka sang ni inawan minimen salatek panlap sang ngoni kan nakin patroto mawan. Ngoni napan patroto sang government in FSM sang ni elabin moni kan na rekrekta sang ni Sobin Light kan. Ngoni kapukat ay ni eban patpene eban ni minuwan tala konangan bilian riyay saksama. Ngoni pukat kap o ban patre moni kan nagin patpene o patrotanan ewe paran moni kan. Ngoni watch momandao hapso o yung isabis kan me Pohnpei State Ukogi on John Way, Mainin Lap, Upchetre kan me Soticha. Moni Pukat anana kanene weliepen apanta tokna. Ikasampalgi Moni Pukat anapon ni kanene Ukoner. Kasanti Moni Pukat anana entatok o Kamawiyala o Kairata Way. Mayanga Kamawalan Service kan and Pohnpei State Government o local government kan. Kusunita kan di kamelele nakarwari o kanel anapal lakas. Kayu kusunita moni. Tiyo kusunit na bano tungata halatan misinin biyal kap. Palial and kap patapat na numanwanikan.
Meron naman in Pohnpei State, naman school kan and Pohnpei, nan-train pass kan, o nan-kausan kan and Kolonia o in Pohnpei. Kariya ko sineten mo ni baban o neta, naman ni pacowo-cowo truck kan o nurse kan, o aleta machine cup kan meban, kamau yala service and naman ni. Kasilu, ko sineten mo ni baban o neta naman school kan, aleta tip show and ka school kan. O ano ang oras na ba? Kamau yala service and school and nan Kolonia o in Pohnpei. Kabayo, o sunod mo ni ba? O neta o aleta al akan o warawarakan. O wiyata warawarakan. Masakan meso to warawar ni kailan alakan nan Kolonia o in Pohnpei. Kalimaw, o sunod mo ni ba? Aleta tip show and toto kap o kamariyala service and police ng Kolonia o in Pohnpei. Kawano, kusunod mo ni o kusunod kan naban utungata kamakaleta o kalinganeta ng Kolonia o in Pohnpei. Kaisu, kusunod mo ni o kusunod kan naban kakoyak yala tundatok kan o katotoela tundatok and Kolonia o in Pohnpei. Ketua, kusenna dagan depan karwata kapai o kairata Kolonia o in Pohnpei. Kaisa o kaisa kena kusenna dagan depan kamau yana service and Pohnpei State Government. Okai meyale disang ni koko sili dapat patu sili nan Kolonia o patu wansang iraikan may tuang dia o alenti kawai. Mencolongin ki aso mwomwohd o pacongan itungal kakeng kalangan o right men Kolonia kan. Itungalin ki ang aso mwomwohd dan pacoyang right o aledi sang right kawit. Kawit pukat pamuya plan tatawag o pacoyang plan kan may kauna patar pamuya tren tatawag nan kosontin tatawag kauna pan kupreit. Ejungol pagma kung kumain ng Kolonia kan may soja lalaway remay. Pwede anso wa soja ita in patroway lalay. Ben patrowan nga may iran kalalabak. Takay naman takaway akumay dan kaway tato. Ni talabon nampe silu riyaw sero silu riyaw wala. Iben man tungalan ki anso mwomwohd o liyan tipin ngay o itungal penene o patrowan at tungal Sakaradahn kapel lag o tron o in Kolonia. Unsyak pwede kukuburan ng tut o kalangan me rekukuran niya yan nantiyan tato and pahayu patrola. And sansan and tron way may inin kapilki kalangan wat o bansoso yung kapilki na rin mo. Iben ko yung sangkila Sakaradahn wat o pagsawas o patrowan watak masin sa mandaya coach kauno may sansan ng pugan sarawin matu isu me masani peki akomban tungole rapaki akomban tiya letelet awani mo pa langan komi ngay weliepen the candidate Marvin T Yamaguchi o imen peki ni karakara jalan kubur mana o katlawasan sus ni doben basic value o kawan ko at tajin kubure train o kabayata o in Kolonia kalangan and kubur koros